yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhaggeeffatoota keenya akkam jirtan eegan nagaa isin gaafadhee wannin isinin jedhu shariixaa takkaa yoo kaaseettaa takka ajalaa tana keessatti wannin isiniif maru takkaa yoo duubu barnaamija takkaa yoo dubbii hajjii fi umraatti rarraatu jalqabarraa qabee hanga dhumatti yoo rabbi jedhe inni kitaaba guutuudha. haa ta'u warra qara'uu hin dhaqqabneef akka dhaggeeffatanii heera hajjiitii fi umraadhaa baraniif jechan kaaseettaa takkaa yoo ajalaa takkaa shariixa kana keessatti sajjalee yoo rabbi jedhe dhaggeeffatan. hajjii fi umraa kitaaba kana keessatti yoo rabbi jedhe hajjii fi umraa dubbanna. hajjiin makka dhaqanii dalagaa hajjii tan dubbatu'uuf teenyu dalaguu. hajjiin arkaana islaamaa shananirraa takka. arkaanni islaamaa shan shahaadaa lamaan qabatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله جاني صلاة شنن صوما زكاة حجي ربين أكجئ إيغن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنان إسا ربي في جتشا حجي قدون نما دنديو هندرت تجرى جتشو نبي محمد نجين إسان الرتهاجراتو أكجأن. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنى نساء إسلامني وشنر التجارة شنن سن ربي توكيتش مالي ربي براهن جيرو محمد إرجما إساتي رجا بيو يوكا بيخو صلاتو زكاة بافتو صومنو حجي قدو نمني ديمي حجي قدو دنديو جتشو. حديث خنا بخاري في مسلم تو أديس حجي في عمرة قدون تكايو دلقون دركما هاتايو hajjii fi umraan jiruu namaa keessatti hogguma takka godhu'uutu dirqama. akka salaatatti deddeebitee namarratti hin wajabdu. yoo abbaan rabbiif hajjii godhuun narratti haa jiraatu je'ee if qabsiise malee. شرطي حجي في عمران وجبدون تكفى مسلمة لما فا بالغة نما سالفتتايو سدفا نما أيليك أبو تايو أفرفا نما bilisummaa qabu tayu. shanaffaa nama dandeeytii qabu tayu. haa tayu gabrichi takkaa namni dandeeytii hin qabne yoo hajjii godhe hajjiin isaa fayyaa taate. ammoo kaafirri ammallee joollen if hin barin
kophaa isii hajjii godhuun hin gayu. Joolleen if barte yoo izinni waliyyi'iitin izinni nama dubbiin isaa harka jirtuun hajjii hidhatte ni gaya. Akkasuma yoo abbaan yookaa namni dubbiin harka jirtu maraata irraa takka joollee if barterraa hajjii hidhate ni gaya. haa tayuu waan inni hin dandeenye irraa dalageeti waan inni dalagu isa dalaysiisa. akka waan nama hajjii hidhaterratti haraamirraa takka dhoowwamurraa isa dhoowwu'uu, akka bakka inni dhufuu dandayu hunda fidu'uu, ammoo waan inni hin dandeenye kan akka hidhanna'aa raka'aa lamaan xawaafaa dhagaa darbu'uu irraa dalaga. Dandeeytii hajji'ii umra'aa namni hajjii godhuu dandayuun karaa lamaani. karaan tokko lubbuma isaatiin dandayu, karaan tokko nama biraatiin dandayu. tokkoffaa namni lubbuu ifiitiin dandayuun fayyaa qabaatee sinqi'ii fi waa yaabbatu kan isaan malu argatu yoo kan makkarraa kiiloomeetirii 83 fagaatu ta'e, odoo kan amnallee dandayu ta'e. akkasuma yoo karaan isaa hangasirra gabaabbatee kan amna hin dandeenye ta'e waa yaabbatu argatu. wanni dubbanne takka waan dubbanne san argatuun hanga deemee deebi'utti laalama. hanga hajjii dhaqee deebi'utti laalama. sanuu yoo wanni argate sun kan qallaba warra isaati fi uffata isaanirraa kan hafe ta'e, ammallee kan deyni yookaa mugoota isarra jirurraa hafe ta'e, yoo abbaan deyni'ii hanga hajjii fixuu qaaxaroo isaaf dheeresse malee. ammas karaan inni deemu nagaya tayu dhalaan waan dubbanne argatuu keessatti akkuma dhiirati. haa tayuu sanii wajji nama wajji deemtu argatu kan isaa wajji if amantu, jaarsa tayuu aanaa isi'ii tayuu takkaa beera hedduu tayuu duuba yoo waan argatuun barbaadamu san hunda argatee zamana hajjii dhaquu dhaqqabate hajjii godhuun isa qabe. eegaa akkatti mijjeeffatee itti daddafuun ni barbaadama. hajji itti daddafuun ni barbaadama. odoo kan booda aansullee qabaatu taate niyaanan dalaga'aatin. haa tayuu yoo eega mijjeeffatee odoon dalagin odoo hajjiin godhin du'e dilaa'ee horii inni irraa du'erraa kennanii hajjii irraa godhuun dirqama ta'e. ammoo karaa nama biraatiin hajjii godhuu dandayuun nama horii qabu kan waa yaabbatuu hin dandeenye dhukkubaaf takkaa dullumaaf
tayu takka nama hajjii isarraa godhu qabu tayu odoo alagallee ta'e duuba nama kanarratti hajjiin wajabde horii isaatiin nama hajjii isarraa godhu kireeffatuun takka nama bilaashitti hajjii isarraa godhuuf iznii godhuun isa qabe akkasuma nama dadhaberraa hajjii sunna'aa godhuun niga namni takkaa ifiif hajjii hin godhin namarraa hajjii godhuu hin qabu akkasuma hajjii sunna'allee godhuu hin qabu akkuma hajjii nazri'ii tan inni if qabsiise yookaa hajjii qada'aa godhuu hin qabne tanaaf jecha dura hajjii fardi'iiti godha eegasii hajjii qada'aati yoo irra jiraatte eegasii hajjii inni if qabsiise yoo irra jiraatte eegasii hajjii sunna'aati takka namarraa godhu yoo akkaataa tana jirjiire hajjii sunna'aa yookaa nazrii inni if qabsiise niyyate hajjiin fardi'ii takka hajjiin islaamaa odoo irra jirtu niyyaan isaa hin laalamtu hajjii fardi'ii taateti isaaf argamti yoo waan biraa niyyates kanumarratti laalladhu gatii hajji'ii takkaa sawaaba hajji'ii yaa nama rabbiin hajjii dandeessise amma ati yaaminsa rabbiin odoo ati hin argamin siyaame owwaa tu'uuf deemta warra akka keetii wajjiin warra akka keetitti yaamame kanneen rabbiin malaayikaa isattiin dhaaddatu wajji dhaabbatu'uuf deemta mee sawaaba rabbiin siif qopheesse dhaggeeffadhu galata rabbiif galchi waan inni jaalatu dalagi waan inni jibburraa fagaadhu haala nabi muhammad qabadhu hajjii godhe nageenyi nabi muhammadii fi warra isa jala deeme hundarratti haa jiraatu tokkoffa abuu hureyran saahibni nabi muhammad akki jedhe wannin nabi muhammad irraa dhagaye nageenyi isarratti haa jiraatu namni hajjii godhe kan waan hamtuu hin dalagin akka waan haati isaa amma isa deessetti dili irraa yookaa cubbu'urraa qulqullaayee gala yookaa deebi'a jechu lammaffaa ammas abuu hureyran akki jedhe ergamaan rabbii nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu akki jedhe umraan hanga umraa taanetti dilii isaan lamaanii jidduu jirtu namarraa hayx yookaa kaffaaraa taati ammoo hajjiin dhugaadhaa xaliilli galanni isiidha jannata malee waan biraatii miti sadaffaa giifti aa'ishaan rabbi is irraa haa jaalatu wanni jette wannin ergamaa rabbii nabi muhammadiin je'e yaa ergamaa rabbii ati akka jihaanni dalagaa hundarra caalu gartaa nuti dhalaan maaliif hin jihaannen je'een jennaanin akkinaan je'an haa tayuu
hajjii qulqullu'uutu caala je'an. afraffaa abdullaahi ibnu umar rabbiin isaa fi abbaa isarraa haa jaalatu akki je'e jarri lamaan tokko kan tokkoon isaanii warra madiina'arraa ta'e kan kuun gosa arabaa tan saqiif je'amturraa ta'e nabi muhammadii masjida minaa keessa jirutti dhufanii akki je'aniin yaa ergamaa rabbii wahi si gaafatu'u sitti dhufne je'aniin jennaanin nabi muhammad akki je'een yoo feetan odoo isin hin dubbannen waan kana gaafatu'uuf dhuftan je'ee isinii hima yoo feetan isiniitu waan dhuftaniif hima je'een jennaanin yaa ergamaa rabbii atumti waan gaafatu'uu dhufne nuu odeessii je'aniin jennaanin nabi muhammad isa warra madiina'aatin akki je'e wanni ati gaafatu'uuf dhufte sawaaba hajji'iif jettee mana keetii kaatee makka dhufuun qabu sawaaba raka'aa lamaan xawaafa booda salaatan qabu sawaaba sa'yiin qabu takkaa sa'yiin qabdu sawaaba arafaa dhaabbatuun qabu sawaaba boolaminatti dhagaa darbatuun qabu sawaaba guyyaa iidaa waaqaluun qabu sawaaba mataa haaddatuun qabu sawaaba mana rabbiitin naanna'uun qabu kanarraa nagaafatu'uuf dhufte je'aniin jennaanin saahibtichi sun akki je'e yaa ergamaa rabbii rabbii haqaan si ergeen siif kakadhe waanuma kanarraan si gaafatu'uuf dhufe je'een jennaanin nabi muhammad akki je'een ati hoggaa makka mana rabbii dhaqu'uu jech mana keetii baatu gaalli ati yaabbattu miila tokko lafa kaayee kaan ol hin fuudhu yoo kan sababaasaniin rabbiin sawaaba sii katabee dilii yookaa cubbuu sirraa haqu taate malee ammoo raka'aa lamaan xawaafa booda salaattu akka gabbara qureyshi'ii tokko bilisoomsu'uuti ammoo safaa fi marwa jidduu hoggaa torba naanna'uun kee akka gabbara qureyshi'ii 70 bilisoomsu'uuti ammoo arafaa dhaabbatuun kee rabbiin nama akka keetii kan arafaa dhaabbate hundaan malaayikaa isatti dhaaddata rabbiin akki je'u gabrootan kiyya bakka fago'oo natti dhufanii isaanii amnaan boosayee xuraayee dhukkaaye isaanii jannata kiyya kajeelu je'aan ammas rabbiin warra achi dhaabbateen wanni je'u yaa gabrootan kiyya odoo diliin teessan hanga lakkooysa cirrachaa takka hanga faana roobaa heddummaatte isiniifan dhiisa isinii diliin teessan isinii dhiifamte akkasuma diliin nama isin shafaa'aa fuutanii dhiifamteef galaa takka gara muzdalifaa dhangala'aa je'aan ammoo boollatti dhagaa darbuun kee dhaguma ati isa darbitu hundaan rabbiin dilii gurguddoo sirraa buusa
ammoo sawaabni waa qaluu keetii rabbi biratti ol siif kaayama ammoo mataa haaddatuu keetin rabbiin rifeensuma hundaan dilii sirraa buuseti darajaa siif ol fuudha ammoo eegasii mana rabbiitin xawaafun kee sii dilii takka hin qabne xawaaful ifaadaa xawaafta duuba malaayikichi tokko dhufeeti harka isaa ceekuu tee jidduu kaayee dalagaa tee itti oofi rabbiin siif araarame je'a xabari'iitu hadiisa kana odeesse